Ke osho kle no ko ga de mo padra ta ma do we ti lo ta do ya le knowledge to ator blo no tin ya I la jo kisi ki to ki do kisi ye ba ke ten lo ta ta so keyboard bo ta pu thwe la mi wa ira america ta kha lo ta du hi lo no awe phem ku pe te wa mi le america le kha wa ira a nuclear facility site to do no pe ita to ini ake wa le po ko wa fordo mo ta le pe te nyu wa fordo to le Netanyahu Israel khiwada dot le khatel dolo jeno mi po tala to mo no pe ti weda di ta ti weda ta ha go ne mi o ko chi ale no ta go du flash shi a ba sa na ki do ko ara pe te da pe yo no pe ine ni ti weda le ke awe e fodo hi pado play ni ta play mo no ta pado play I do ke hot ni awe me ke kwala dala America le bon lo le tero da me po le ke ti la tapu ni huchu no tapu ni huchu la kha wa da na pe a che we da pe tu chu do pe tu chu a ho da we ba wa da ta lo ki to la me da pe tu to do pe tu to pe ni ke ti we da to ni no ba wa da me po kwe chu le na tu kwa wa da pe I a we tu chu ki chu se chu no ba mnu ko le a ke wa da me po ni hu pla mo no burger buster me po ni hu pla so do tu chu tu pla no awa hupla da huchu be mo no ai ling thi wada phe I tu chu ki chu te chu ni lo no awa I le akha wada lo no phe I ni kwa lo we ta lo to lo we le ta to pasan na ke I'm not sure ta ko ha plat ti ya da ba ba mi phe ta to ya che wada phe ta khai ho ti ta ki to mi ba no ke wada ta ki to ke wada ge no la kha la wada ni le ta ki to la bon la wada ne phe ta to I blo da wa zu bu da wada ne to ne se chu di to pya ma no we I le ko buster ma ra ni lo no ko da ne do no ko no kwa ja flash no ko pha do nya mo ko di no ke che la mi lo po mo ne pha le nya no pha le nya bam nu ko le at ka we everywhere ba le no ta si ko tho wada bam nu ko le do no kha da dot blo leခါကြတာပေလေကြောပလလပတဲတယ်မလဲ blame မနော်တခါတော့လဲ blame ပါဘာမခလေကလေတော်လဝရ B2 state အဝရမေပိုဘကဘတ်စဖဖလေတဘလူကဘောညာလဲဒေါ်လာနေတော့အဝတော်လဝရဆဖလတလောဖေကီတော်လောဒီတော့တဲမနော်နော်တော့ကောနေနေဘတ်တာတီနေခါလီဘဘတ်တာတီလေခါရလာဘလဖာလဥရကေတော့ကြက်ကလိုရလောဘောရနေမနော်ဟိုတဲ့အဝနေမတကတူလဝရလကိုဘူးဇနမရရဲ့ဝကဘာဖေတာဖေဒေါ်လီဒရမဟိုဒေါ်ဒူဘမဟိုလေတတ်ပိုင်လေawe taku ha wa tat dor bi ni ake wada nuclear le ira mara wada lo kle le lo kha da we se me apwe we ame apho we ame du we ha no o wada to lo shira lo wada petar pai mo di somte mo no ako na mi sa ma ha go li mi tele wada spectacular military achieve no completely ka ba me kha wada tar pai lo po le jo mo na tar mi ba ma ra pe hu chu pho pe pho blo de to lo cho do pa te wada pu sa ke lo kwe ba mo no mi kwai te pa ne America dor ga nya mali ma mi chana de ma je di so le ne che to rot de lo te de ku ju ro da ta pu bi de no we ta hua ga le te no ta le wa ta so satellite do lo wa dan lo no no pe no pa te we da le a le ba no mi le America te ko se de so pa ga tin nya te to lo no ye na ku sa ki cha chi lo we ba nu ko le ta party la America Democrat mi Republican mi na wati to ba lo po de lo ta ba no to no de kwamya pakite de mala Republican le che wa Democrat ba de cha wa da Democrat na Democrat le che wa Republican ba da de cha wa da our Republican lo chona do de mi ya awen ni hodu de mi ta la ma nyo kha ta le ko America le party ki pe ba che de lo do le ko America awe ko ko ke de le kha da le Iran na ke ni do de sab de ni no awe Senate mi le Congress pane ta so lo mi kho ti de phane mi ni do chi weda le te awati te weda mo do bi te wa na te weda le awa don tru ka kha da dot blo nya to notify se da ne to do thing nya cho weda congress not de ba da to lo te le u kho le congress approve le kha ri aweda congress ma te thing nya ba no a thing nya de thing nya wa le don tru te lo weda so na ye pa thing nya le so ra khinui num da na ko bo na je la te khi de kha lo ne no ko da ba te klo weda congress ti je pho non tane me ba mo tan kle mata du ta yele wa chi bo ko ne o se ko da chi ko bi ta su ta so da we si su mo no sa ke di sa ta la mu sha de ni ya ti ko le do tho ti pha ne
awe arke te sing wizan ta du aso aso le ba de te mono ju e pa no mi ti ko bi ta ba che mi no long mi ke pa lo ka wada le ke pa hu pa po ko de ke ne pa la sar ga ni jala pa la chu ga ni jala mo no ko de no te alo da no pa di pa ma de so pe singa no lo kla ni de mur ko di awe ji ke te wada ba khal pa he si kwa ya le obama mo te wada le ta le obama ni ne sinya ha te wada le achele de wada le awe pora chu ni ma che wada chile irate wada nuclear ne ala dollar la ko bo wada ji do ji de sinya ba do je ha de ba mo ko le khu ta cho de khu ji phe ta se o mo no di sa de ta ka cho ya ne khu mi mu kwa mi mu o do la chu de la de ta cho to a ba la khu lo ho de ni a de ma ra a cha si ko ba mo no ba no ko le ta ka so tu ko ten de na ne o te a straight ko ta ki cha la do a wa te wa ya di ne pho ko ne do je le wa ne khu mo no china lo computer me nya le khu me ba kha le ta je le kwa le google je le fi kwa chat gtp de wa te ya ba ba bo je le kwa le wikipedia ba mo ko le wikipedia ne ta ma no ma kha khile khe chi le ane a o pho we da phe phe ne lo mo no le khu ba ba de lo kwa te ya to o lo chu mo ke de da donald trump te we da chen ni mo noဟုတ်နော်အော်ဒီချုံမထကေ on တက်စီကွာနေတယ်မြေရဒေါ်နယ်ထရတက်စီကွာလို့ဆိုတော့ဘလို့ဒီပါဒီတမလောတချိုတော့လေဝက်လို့ခူးလီပါဘာမို့လဲတာလို့ဒေါ်နယ်ထရအမစ်တဲနေတပတ်နာဝတ်မိပါနာဖက်တော့အပြည့်ကြီးဒီဒါမနော်ခုချိမလာကရနမိထလို့ခေါ်ချိမလာရတကရမလာရနကမစေမနော်ဘာမလို့လာဝမစ်တဲအရကီအပို့လို့မနော်အဝအရကီအပို့လို့တော့ဘာမလို့လာဝနေမိတချေပညောတကဘာနေမိကျဲလေပညောတကနေအတဲတဲသောပညောလေလို့နော်လပတာကီတော့နော်ချေလေပါအိုစစ်ကောle pa le sinya ki la sinya la pa le mi sinya ba la sinya ba la mo no do awe te wala le donald trade ne ko do ai chum da don mi donald trade de aka te bute na la pa mu ko le ta donald trade te nyu ni mo no do di sai te ne pa le ami chum pa le he te wada do pa le mi chum wada obama pa da chu ni pa sa le ta ta to le ji le wan no hu wada do yi thi wada le obama pa da chu ni pa kha awe negotiate awada iran ata sassis mo no ata man ne thi tha pha yin ya ta ke do le khi theတော့အတာဖီတာမှာစစ်တဖက်နဲ့တမိလာလေဟီကလိုဟီဂျီလအဝဲကတိတော့အီရန်နျူကလ িয়ার တမိပါနော်အကျဉ်းနေဟောဒီတမိပါဘာသာလေတမိလေလည်းဒေါ်နယ်ထရဒူကတေဝတမျိုးနေနော်ဝရတေရချင်းနေမှုမနော်အခုစတာနေတော့အဝဲဂျီတီလေအိုဘားမာနေဟီလဝရအီရန်ချေပွဲတေရနျူကလ িয়ার မျိုးလည်းမာကောရာကျင်းဟောဒီဂျီတီပါခုနေဂျီတေတစီပါနော်ယမီတီတပွားတဲ့ထော်ထားမျိုးဒီဂျီကတဲမနော်ဝမေတေရဒီနေထော်ထားကပါဘာမို့ရယမီတီညတာလို့တိပါနေဂျီတေပါနော်ite tebu siko ba ke kemak tele yimi tele ba mesi ko mo i ti o pe phala pe ide awa ke wada le de misiko jita kemak chi ba mo no ko le ba plo su plo sa siko le mi te mi mi do mi te dole ite obama ma wada atar khana ite wile tan so le pu kur boli te pala kwa ni si no la ma ke ite ma min hale no pa khala ko wada corporation act kan mo no le obama ma wada de chiko de blue bill euro so mu si pha le awada iran lo wada awane ne skills no awada kokor ga ki so ta ata sita bal amma wada si komyo awe kli lo ta do di lo ta do tu da si patedi hodi de mi le pa api wada ira a nuclear de mi ba mo no chiko copy de no america na admitted don awada admitted republican ba democrat na ki ne adi wada ira lo dile ne america israel eu mata khokok la de mi wada ira so mu si pha ne te autoclone လို့te wite ke le iran နေပဘဝဒ nuclear တသေးပါပဘတသေးပါခုတည်းပါရဂိုင်တိသဆူပပဘရနေပကပမအကြလေပကပဖုဆက်ရှာပကပတေရတော့အကြလေပကပတေတကိုရပကပခူရကလေ solution နေလို့ပမေခေါနေစီနော်ပမေတော့ခါပခတိကိုရတော့ဆိုတော့အဝရလက်ချူလညာနေတတိယလဲအိုဘာမာချူနေချွနာတဘောရပါဘောလောနော်အဝရခလစ်တချူနေကေတဘောရပါဘောလောawada coba de jona ke bora ne bola basa na ke komya ke lewada le betele skill tiru ko se mitni le ba de me ba bom mo no sana ke do dit to bete thobo lo no awe through how did awe negotiate no da amo wada le pa surrender all ni do wa do surrender pa to de ni je ba me negotiate la unlock le mnu mata how did awe thi odi ni te wada le ta kama mo no sana ke da dile de le khala sa li pa ba khwa thwe ke lo ke mata ko hu do le mata kama le pa ke te ne lo sa phe i no yaအခုတည်းကဘာခလို့အိုဘားမာတာကရတူတယ်ရဲ့စင်ရပါပါစဒနာကေတိတလအဝဲရာဒေါ်နယ်ထရဘုံဝဲရာအီရန်မဟာတနီဝီလော့ခီနေ
awe heki do padi pagma siko da le Obama lo to da le khobruta le Obama ho lo ho da pa nyo to no de chumu di do le don chulo no ba mo le te pata chumu ga di do ba ho de peche da ga di do ba apa ko do te we da le lu le Obama la di ta te awe da awe api we da hi ba we da Iran ke we da Iran process le Iran ke ba ti do nuclear nu ma da ma wa te ta to ji lo padi pagma lo we da le Obama la de close si ba mo no ho da tan di do padi pagma da Obama le ta du le we le kha da Iran ke ne lo da be le Ukraine Russia ne awe pagma we da le Joe Biden da ke ke ya du le we le kha da Iran nuclear ta to na we le pagma we da le Obama ne lo da mu ko ni sa sho to me ne le won no kwa we da le Wikipedia me Google me le si kwa e me pa kha we da le awe Iran nuclear ta lo ti fa lu kwa ta so wa ne ke ti nya na pa ara mo no da we da do ya di pe ji man ti mya le she pe mo no su na ma daga le su pe ti no pha che le o le su cha chu mo no do ke kha ra wi li ke ke ro li no do awut wi ri ba le to te mo ke ke ye ke di ne ba da information de khai di che bo ta de ni nya ye o chu a ba no ko ne ye te ra ta ra phu ya ba ke pe no ma ha ke ba ra te ya le pya sa le doctor lo o si ye si thank you mo na ta blo mo na su di te su ya no ko ya ne yo o si le lo li o develop lo no jibite je de ha pa nyo no chu pa ga plu he te ra kana ba te plu ba no te mi lo ko pro sa le pa ta chu ta cha o bo o si a lo de ma sa le betumi te man a o je mo yin de je de mo ya awem ke pe ne awe Ira foreign minister no Abbas Arashi no ta ga i lo ta ga ti ni nya ne ba do le le ta nya ba no awe ke le ti lo ta do Russia mo no pe ne awe te we da ta ke le ti lo ta do Russia ne ji ba yu la le we tu ya ko lo ma do le kle lo no do bam no ko le mi ba te ore abu ha di ne ke wa foreign secretary mo no pa ti ko gaနိုင်ငံda leနိုင်ငံja atu da le atu tu yi mu a ja mo no ba ko da do awe ke le te ta mu nu le ne no yu ko pa wa da pi che you nobody che mo ne yu ko ko lo chi che bo te wa da di no awe Ira foreign minister about whether hold the press conference in Istanbul and say that Iran reversed the right to strike the US Sudan do awe say that ke reverse whether mo no ke te ke to sa hi do da khor kha le ke se kha se ko da US no ba kha da le US kha ke mo no do da le pa kha da ke ni awada mi wada nok cha ta do lo asa sida ne awe mi kha wada awe mi sa kha wada America ke ile adito ate kha wada America ta ba ba po lo America military base a all middle eastern part mo no awe mi kha ba pu with pa ta ni sida ne awada ni mi wada le under the UN charter ne awe the defense kha wada le nok cha ta do ta to me la awe le kha chu America ba le hu chu ko ba la awe ba ra kha hu no te wada sa mi kha ne mi wada le nok cha ta do ta ne lo awe te wada di ni do la ha she wada ta ma wada ti kor be ta du lo ta ne ti ko ma wada ta su ta so ro mo no awe te wada che che ni no po ko wada le pha la che phu no Russia is a friend of Iran. Russia ke ne baka sa tha te wada Russia de che ho no ba mo ko le ke ne awe Russia sa tha pa phara ta shera li mo no ti da te ne ba mo ko le Iran ne awe Iran a week lo de mu ko at mitte ne thu the draw America te se ba adu America ke te mi a ka ne ba a ke ra ta du lo ke ra ta si ta pa ra ke ta wa ko lo no mitte le du cha da America cha ne America du me chi le ko ba pa sa na ke ne ta le pa sa pi no ba ne awe at o to ga ba a o we da do at ko ji da ko ra ne pha do ji ba la to ma te bi ko ka ne te bi le to ko te kring e phu he ping ni mi ba tu Russia Pakistan no ke ne Morocco morana ke so ko ne India am nuclear de blue ga le de mo ko te ne me le kwa ba da le ta ko so mo no a ko da ne do pe pe awe te we da di no komyo Russia ne mi we da Iran a fre la no fre la ko ne pa ke enjoy we da the strategic partnership and we will always consult with each other and coordinate our position. Sida na mitilo ta do our friend pa ko ne de friend again other level je mo no position ne patot pele ke da Iran Russia da put ga we ga la mit our friendship a partnership a position to me le baby patot se ko ba na patila we te ni hino macholo ta leta du ta ya hilo ta takuba ku te ta ti ra we da sita we the nuclear the missile te pa ne patot patoli ye na we te ke ti da ke te ko era ke ba ma thora we da position ni tu we da la patot the le Iran ba ta kha mo ni ke le te ko era da so mu ni lo ho la te mi wi ni na ko kwa da ti do mi a ka ma we da po sa che le ni lo ko de pa mi to ro no ga ne chu wa kha America bu a de bu ba
pasa ne ke khaba da wadi che ba mo la me khaba wadi che na ta mi kike ne America ni no sara la abon wera ira we lucky ne asinya wadi no la wera ira ne akomyo Aricha pasa ke ne mahagora tiji ko amago isere ke intia amisa ti ba ne to ta do do le ta to di ba akho da ami ti do la misa khawara military base la mi wera America ta obu wera pe ate cho pa che wera to mo no America ne ke ne sa tho su wera akbo yu la pu do asu ti ba ne ha ha wera mo do ba ti wera ta hu ta ke ala ba ko le ba su cho chu ji ya ta ba mo asinya wera le America ta ke mo no do pe pe ni ti wera le ke no 3 months that we will negotiate about the United States. Well, within the death go to make kiki ba to make it take chemichi ba. Is up to the within the battle back as that does them with pokone within the data attack look kai tabulo dog did a la puku but now se ko la putite pravara bakale awara ira nuclear attack lo se ko ni lo mia whether ne hodi did up then I would take sada o who whether la to ko ira la to who whether la America ba do pekike ba ketene lo ta no akone briefly Russia free and with the latest about the awada progress mo no tapita male akama wada kene wote kite ko wada ko ma thoro wada to dile ko ma pu wada to dile odi ne ba kana la wote tilo ta lo kine no do be ne we confirm that he is going to Moscow today ko da wa kele wada la Moscow to ninya yi do tilo ta da puti kemichine no ti da puti lo ke temile no do phela awe pakete wada phiche bo yite wada la information la te ba kha wada la ta kha wada o wila ki mo no pe wada breaking news pe te po Russia no officially condemns no the US for struck Iran. Awada mite wada Russia officially sidade no condemned no. To me te lukwe ba do komya to me pa plana tati pa plana chomo de ba no. Me tele officially condemns do ni te wada le but then tano ko kola mo no to me my idea my opinion I think to me ba mite le tele ba te she ba kha wada do she plop plop la ba kha da America kha wada Iran ne te dam ni le no ba nyo no de tili no le tili ba la te la pe come here the irresponsible decision to subject the territory of the sovereign state to missile and bomb attack, whatever the arguments may be present with flagrantly and violate or international law. That kind of dit obtain that do whether ti could be no. Dit obtain about whether the real law tilo check about whether with that do what tell you about the ke na ne ke du da ye ke du da sisi lo ji ta khana ba te le ba ji ba khana lo do ta ka ba du phuna ti ko be be do ta pa lo ta cholo so ni da ta ka ba du phlo lo pa ko ga de do ke ba du da lo de ga de mi ke du te me le o lo ti lo che ba do te we da le du we da ko me le kha we da ira po sa ke ni we da Russia mo no pe te ma Russia Putin ni te se ko we da le mi we da ta le violate we da international law ma ka ma se ko we da ti ko te be da be ho ko kle we da ta so ni lo no me ke kwa ga pa ga puti de ate da chi ti no a ka cha da di top de kwa la ta ba sa pe no da ya sin ya ma no a ho da ne do no ko di ate wa da le Donald Trump le bon wa da le kha wa da Iran mi da le ka ma wa da ti ko be da so do ko myo ti ya pho ko ne no te ti hu ma e na te wa da le te ti hu ba mo no a ho da ne do wa le kha ba nyo de ne na ke di to ji te ne no a we ta le Russia au de ne awe me klita kwa phala ne Ukraine at ti we da le at me pra ga ba ti we da la mi we da Russia la awe edo ke hi we da la come accept the truth mo no te we te ke ko mun ni la ke ba ka le Ukraine te we da le su ba tu lu te mi ta ta la su ba ke da ke Russia la no do mi ke da we ta ke du we da ke le ke chi la ko ne te le ba du na ke le ke chi ba ne ne tu lo go ta mi ta to no wi la ko da awe te we da ti we da te myo na ba mo la be me kwa ta du da ya ta lo to ne case ne at di to ba awe te a problem issue တကတကနေတဒီတော့မနော်အဲ့တခါကဲဖေးကရတာဘူးလခိနေတော့ကြတဲ့ဝရမေဗဒိမနော်ဒီမီထရီမေဗဒိနော်တလဒီမီထရီမေဗဒိနေနော်နောက်ကနေကေပညောတကလည်းချုံမတလည်းအဝတိတနပပကညောကလပါနိုင်ကေနေပရေပါမနော်အဝဲနေကေနေအစတိုင်းနေအပုစားတဲ့တော့ချလောအဝဲတဲပလီတမှုတဲချော်တမှုချေချော်တမှုတော့အဝဲနေကေတဲဒကမာစီကောလောနော်ma mitine parana done di weda puteri do awene le ya ke ko khud blo yimo no
Dimitri ne ake ki wera foreign minister me ake mta de minister li tapi no che ake tak kunar ga si kolomo no do wete wera pe tak kha wera ira wi lo kini ate ram nu le no ate dak to ati di chinya la post twist la wera la association ni mo no asala ye pe ke te na 30 lu pho ila ate wera a mention wera ba kha le america kha wera iran ni te ta mnu le kone si wanage tasiko raji na to what have the Americans accomplished with their nighttime strike on 3 nuclear sites in Iran. To awati kwa wada baka le America le ka wada nuclear talo sa to dito pa nila dam ko mo no awada hago di hago sanake at petiti ba wala hago beti le kcha ko lo pa ne lo ponya le chol bloody at Mexico ba ako na dito pa ne la ago ne aketo ki wada tamunu le mo no kera baby jan mo no le Russia ago ne kera wada baby sidan ne this often ne po aga chuma America dot ga nya de khara dot blo nya de kha basi wa le ne kla mo ku mo nat ku mo do te wada che mo no te wada le critical infiltration of the nuclear fuel cycle appear to have been an effect on sustain only minor damage mo no sidani do dito pateni na baka le te wada te mi wada critical atta ha go do mumu dito le pechok mo asoba no te wada le ta ha go ti pa ne o do at mi wada dito le kenya le hagonya petela do mumu ba no we te le ko te efe wada le iran nuclear ni te bob ha go ba no mi da ta ha go te che te mo no only in minor damage no when it can no ko da we at the nya wada why no bam nu ko le america ni bam ma ta di ile mo no mali blood mami ti le klu su klu sa at te we che ni mara che de che ha go che mo la ne ata ta la sa ba mo no do we ke no ki te wada the wada ba khala the enrichment of nuclear material permitted and now we can say it outright the future production of nuclear weapons will continue pakala wala ni rana awe the enrichment of nuclear material nuclear tapota li aso potele enrichment ti pan mo no ti pan ne kike ne do that can say it outright no community do awe a odila bam ko le tapete ne awe ta ha go ba no ada ha go ba mo ta ha go ti pan ne mi we da le ta ha go nya le do mu ba ke we da le ti che de mwe la wati go de te che de mwe mo no mi me le do to go de te we da le maneli no ha go choli they do te we da le ha go do che de mwe la ko ta ni do odi ko ne patro in future production of the nuclear weapons will continue akota na patro ya nuclear production ne chumenya ne ke sele di atani lo nuclear weapons no the main nuclear energy ba be me power pe ini akona me edot ma wada nuclear weapons ne chele wada sumenya tini lo do le ta ke chin ko ne america ba le bon na mo no do awe notwithstanding, a number of countries are already to directly supply Iran with their own nuclear warheads. Lo pli ta kai lo pli mo no. Do ta le pa te pli ta myo di to pete ne te pli do ne te ji lo pa pli je lo no ne te block ki ba se pa pli ba. Pa se nya le ne te pli da mu lo ne te me yi da ba kwa ta usa pa ko da pa no do pli da se de ko pli da lo. Ba ko ne te wa da le no gi se ni no ba ka le ke ke ne a number of countries no. Number of countries si da ne me ti ko du de wa da o to bli bi nya no are ready to directly supply. Come stand by no ko tora ta le ko supply ni wera era their own nuclear warheads. Si da da awati akacha nuclear ko sa khini lo. No. Ako na te wera the number of countries di me ti kom ta la do ko ti ko ba. Na kita le pasinya de abu ten ni mi Russia do Pakistan di lotili awe Iran me ko ro le akata mo no akata le wera Iran me lo ba ba nuclear ni hodini awati le he we see mo no he we see era teje ni ona me ko odi pe bila odi pe sia me le tru adi heteje na hete wada chi bakala america le khawara iran basana awodi to pa plaza pa shi shedi to le chete du he to le russia patada ma be diba be ga ma wa chi le to ma wa de pe sia ba no me le tru odi ma la pa ke do che awodi pe te ma le ate aso ba nyo da akacha odi atamata du da ya da pa ga ba mo no te a thai wa be na ta du ya kha phe le ma ne du be no be le ba Dolle permitele Russia adu da we hate bonya chi akacha adu de teklada chi na ke do parna pa mo no pa ko ne do pa do pa ne wo polo da apa ko ne do to na le ke ni tiko wada
countries middle countries ဒီချုံလာတကြနေ keep it ပေးပါနော်ကတဘိညာလာဝတိနေready to supply wada ira la nuclear khutha khine la ka donne la no bera mo no ka ma che wada ira nuclear khutha khile mi allo mi o la mi ba thu tho su wada spa te ne la ai ta kha no lo di ne awe ye ko kwa de che pwe mi ta ta klo o de ke pe ye ko share wada phe che pho baka wada letter act wada we lucky di ta beten mo no IAEA international atomic no wada baka wada le Rafahi Grossi takwat wada nuclear khurga I te wada follow the attack of 3 nuclear site in Iraq awale follow wada ta klo kera ta le ta khawada fodo no do muko ko le isfaha do na tha to ni no the confirm wada le no increase of radiation level has been reported. At this time, IAEA will provide the further assessment of situation in Iraq as more information coming available. Sidani do awemi mandi ara tak lo do take lo wasi ko ni lo. Awara do awene ni lo ze ke de awele check wa de chiba wa da radiation at we nuclear at we ti de pane to separate that hara no pu di ba mo no. Akho da ni do mit hara de ba de ba tinya te le ba di ba. Amile ba ma di amile ba de ta hara ba ntlu te ba da do ni no. Ako da na ba chomo yin na wa chu kja ke peti no pa ke ta ha wa ko le ba weda nuclear site le America te nuclear site le Iran ne ha ko weda di to America te we to me ha ko weda posa che le ni ba na ti weda ya pa ne lo no mi ta ha ko ba de re de myo je no mi ne ba the we the plora de ka si de le kam na bo du le di le li klam nu ma ta mi ya do mi tha go ba da le ni du ra sete yi da pa di do mi te mi ba da ora so ra ti lo awe ha ko kle da ma da na po le ba no do ke ni awe Iran ni jonya lo we da le no following the last update ci te da opti ki sig nu ni chwa sa te chu po de ke pe ni Iran jonya lo we da li le ke na we ti sa tho pe we da le mo no phe ma ha ko ta ke ra sa na we ti de pe we di ba ke ne ke na we ti sa tho pe we da po ko da homos straight ha mo no ta ka chu hai sa tho pe we da le ko ne ta pe we da homos straight kha ne de mi we da baby ta ki ko ba mo ko se ta ko pha do ya mo mo le ta to lo so mu ta le la khu le do pe le Africa le Asia Pacific le EU le mu nu te pha ne no kle to abu a ba le pa ba le kho pro da ko si pha I no ho le me pa ta ri ho kle do ta ple ne ji mi ya ho no wa da le po ko da homos twin ne phe ta to yi lo ke ne Iran pe we da li no do Iran me pe lo de ne ti ko la ba do ne do du lo no ba mu ko le nui chi mla ke ya ne le wa da Asia Pacific ne she wa da so pe we da so he wa da le clear bo I lo do la o to da se sim la ke ya ne me le su euro me le su mun no no do le me pi we da di blood ni awe ne di ni ti ya la so pu ya thu pu ya de lo te la ke le ba do chu da ke sa ro tholi de ni le che kwa ba mo no da the la we ti ke kha la sa oro ko bu na so pu tho ba che li do kha la pya ta li do awe pi pya de kle che blood ni awe ko che no ho ne ti ko la ba do ke na ni ti ya la no pe du ba de u pe ji kha no ba re Kuwait ka ba la ta du no ka ba la Iran ke ba je kle kle le we ti su ora kle de bo la no cha su pa mo le Middle East pa na we ti thu tho so ri no so cha kla lo ko do pla so ba te mo no ho na me a sa kle ke kle pe le do pe do ta si ko to da me le kle ga de bo ne si we da le po ko da red sea pe no red sea da to po le go na chu na mu ta mu ba no Houthis ka lo ta do ji loအခုတန်တာမိမိဝဲအစ္စရေးအသို့မူကလီမီလေထော်လီလောပနေဦးထိခါလောโอเคแค่บ้านเราเวทีอะมาตะอะซิสไฟร์อเมริกาดิมิละอเมริกาเคลียร์ดิเลเวบาโมเนาะดตะคาบาโอระบาเลเลโลญญิเพเนกบาเฮตรีเลติมาบูดบูวานบาเฮคอโอเมนบาเฮคอยิเมวันบาเลวันละตะกชุนแบตเตอรี่အခုနေတော့တာဆိုလာပွေထော်လနေကထော်ဒေါက်တာထော်ဒိုထော်ဝဲဒါနေလောဒေါ်လာချောရကဘောဒီဖာလာတော်တော်လောဆိုအမနုမတတိဖာနေအဝစနေအိုစကောရ insurance တော့ insurance ပွေထော်အခုနေတော့ we like double or triple နော်တပ်ပွေလာအထော်လေးနဲ့ဝက်ကေအားရသာလဲမနုမတာဖောက်ခွနေနေတော့အဝဲလက်တက်တူတရအခုလောနော်လက်တက်တူတရတက်အီလိုချုပ်ကြီးအခုနေလောအခုတန်းနေတော့အဝဲတော့တမိဝရဖဲအကူဝရယူပါနော်ဘာမခွလဲအဝဲအီရန်နေအဝဲပဝဲဟိုမုစ်တကချူခိုင်းနေ
awe petele a control mo no akona awe o weda do ta suta ko mal aka piwe sida ne piwe dile no piwe si da bi piwe de pate ne choma america ka ba kha w wa de mo na di so le me asu o cholo sa pe pam ko le awe to wa da mo lo sin ba si ja petele pu ku mo le cholo ka wa ta lo si phai do du la che yo da ka kha wa da america si lo cholo sa le barrier mi cholo sa le kha tha mo du mo ta si de pa no la do mi ba kha la sa mo no awe iran ke cholo ka we che da klo kla ne ဘာခုနေတာမေခေကအမေရိကကလေးခါကတော့သူတလို့ဖေးရနော်မေတလဲပီလီဘာနေခလီလို့တနေ့လေပါမနော်ခလီလို့မေတနေ့ဘာနေလဲအချာတော့ကိုသူကော်တူရင်ချိုအခုတော့အခုတော့ဘာတော့ကတရလောခုနေပဲဝဲတဲလေအဝဲနေအခထရအားတော့လောပြဿနာလေးနေဝဲကေအားထားတဲ့ချီကောလေးဘာနေမေကမာလောတော့ချလောကဒူလောတော့စာဟိုလည်းဝဲနေပမီတဲဝဲတယ်ဟခုတဒူတဘလဘလတော့တူဝဲပါစနေကေမေမေလေမီဒီအပြဿနာကပီပူလောက်ထရတော့ဝဲအားတော့ဝဲတယ်မနော်awe I chumo chele hadu petiya ba do le chumo da le peacemaker ka mane ba peace on wada le middle east awara ira israel ukraine russia ukraine amnu mata da keke de bana hu ba ya the akutwa ra le la akutwa ne ji akutwa ne te da so mu ji te da ba kana mu do ba kwa a ji ba chumo ji ne ba no awe ila ira ka pe bera homo straight ta ka chu do lo ne lo ဟိုနာဝဲပေပတ်တဲ့ problem ဥရဝဒတီကောကတိဖိုက်တော့ OC ကိုနေလောဘာမလို့လဲဒါပွားစုကောဘာစလိုက်တက်လေ corporate ကတာချူလို့နာဒီနေဟိုဝဲတယ်လေ era တာ control ပါလာနေလောတော့ရှုံမတာဒီတူဝီညညဘာလို့မလို့ကောသိနာပကောကွတ်ထွေစကွာခိဒီမိကမာတော့တာချက်လေလေဒီလိဖလေကဝီညညတူဝီညညကဒူလို့တာဘာမလို့လဲ PX sorry America advance အခုကနေ PX တေဝတယ်လီမနော် era ကခကပွားမိကြီး era ကခပွားမိကြီး era ကဒူပွားမိကြီးနေအတမီတလပကတဲ့ချလေအလောဘဂျူဘဘောလပီလပကတာနမီပါမဟာကဘွားတနေပါမနော်ဒါမေတ era နဲ့ a week လောက်ခဲနေ so week လောက်လကီကွာကကမတတ်ဒူအကောနေချလေအဝဲမေအ general ပွေ general ဒါစရခတိလေလီနော်ဒါအပစေပိုလကချက်တေဝရ nuclear ရတဲ့စီအခုဒိုတတဲ့စီလေလီတော့အော်တေဝရခဲခဲ foreign minister ကတော့နူလဲsupreme leader ကနေနေခေခေအိုပလောတင်ရပါနော်အခုစုဘဖလောတော့တန်ကမာတာဒူမျိုးကဘောဝဒတော့ general စုခုသူနာလေဖလက်တာဒူဘာနပရကျေလာနပရကတာလောက်တော့စာဒီလွယ်ပပါရာဆော်လက်ကမြန်အကစားထောနပရလေဆော်လေဒူတာဒူတာရဒူအကဝေးမနော်ပါစာတဲ့ကေတော့ဒီတော့တင်းဝေးကေတဝေးကေချာကေနေလက်ကလောကလနေအစကောအိုချေအစကောနာကေခေခေဘတိဝရလေချရရှိရှိနေအိုရာပါကစ္စတန်တော့ရုရှားဘာခေါကနဲ့တရူမနော်တရူနေဖလာခေဝေးလေပတဲလာတန်တော့တာကတပုတ်ထပကွန်ဆိုခေမချေမာကြလေမနော်အဝေးစရီတရာကြီးကလို့ချီလာတာ tomorrow နေလားတဘလ